Igumani i igumanije 40 manastira u Grčkoj i na Svetoj Gori objavili su otvoreno pismo podrške kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Kompletan tekst apela objavila je grčka redakcija sajta Savez pravoslavnih novinara. Evo celog prevoda. I svi koji žele da žive pobožno u Hristu Isusu, bit će gonjeni. Druga poslanica Timoteju 3,12. Progon je znak autentičnosti hrišćanskog života po apostolu Pavlu, a Gospod kaže: blaženi su progonjeni pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. U naše vreme, kada je svet uronjen u oružano nasilje i stoji na ivici nuklearne katastrofe, svoje glasovi molitve spajamo sa glasovima mnogih pravoslavnih patrijaraha, episkopa, sveštenstva i monaha za surovo progonjenu Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, na čijem je čelu mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije. Kao što je poznato, nakon nezakonitog zauzimanja mnogih crkava i manastira, hapšenja, progona i zatvaranja episkopa, Ukrajinska država je posljednjih godina učinila još jedan korak usvajanjem zakona broj 8371 od 2024. godine, koji stavlja van zakona Ukrajinsku pravoslavnu crkvu pod vođstvom mitropolita Onufrija, kome ostaje lojalna ogromna većina pravoslavnih hrišćana u Ukrajini, otprilike 24 miliona ljudi. Ovaj zakon pretvara Ukrajinu, zemlju, po znacima navoda evropske orijentacije, u državu iz vremena Hitlera i Staljina, legalizujući progon i suzbijanje, mržnju i klevetu, konfiskaciju i zatvaranje crkva UPC, napade i racije, pa čak i krvoproliće. Očit primjer je nasilno zauzimanje sabornog hrama Arhangela Mihajla Ukrajinske pravoslavne crkve u Čerkasima, koje se dogodilo 17. oktobra 2024. godine. U noći 17. oktobra, oko 3 sata ujutru, oko 100 ljudi u maskirnim uniformama i prekrivenih lica upalo je u dvorište sabornog hrama. Napadači su pokušali silom da zauzmu hram. Kada je grupa vernika Ukrajinske pravoslavne crkve, predvođena mitropolitom Čerkaskim i Kanevskim Teodosijem, pokušala da odbrani sabornu crkvu, napadači su otvorili vatru iz vazdušnog pištolja i upotrebili hemijske supstance, a također su pretukli i ranili desetine ljudi, uključujući mitropolita Teodosija i sveštenike. Kasnije je na snimku, objavljenom na internetu, prikazano kako napadači obavljaju, po znacima navoda, moleban u crkvi, navodno pod vođstvom predstavnika takozvane, po znacima navoda, pravoslavne crkve Ukrajine. Posle krvave otimačine, mitropolit Teodosije se obratio svojoj pastvi i rekao: učinili smo sve što smo mogli da zaštitimo saborni hram. Nažalost, nemoguće je odupreti se nasilju. Pokušat ćemo da ostvarimo pravdu na sudovima, ali znajući kako se ovdje rešavaju slučajevi, isključivo na osnovu političke svrsishodnosti, šanse za uspeh su skoro nula. Progon se nastavlja nesmanjenim intenzitetom. Molimo se Gospodu, Gospodaru sveta, da ublaži surovo srca moćnih, zaustavi svako nasilje i podari toliko potreban mir Ukrajini i celom svetu. Neka se to dogodi kroz našu hrišćansku veru, pokajanje, trpljenje i ljubav, kako nas uči njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije. Uz blagoslov i želje za dobru i blagoslovenu godinu slede potpisi igumana i igumanija. Sa Svete Gore potpisali su iguman Svetog manastira Ksiropotam, arhimandrit Josif i bratije u Hristu, iguman Svetog manastira Dohijar, arhimandrit Amfilohije i bratije u Hristu, iguman Svetog manastira Karakal, arhimandrit Filotej i bratije u Hristu, iguman Svetog manastira Filotej, arhimandrit Nikodim i bratije u Hristu, iguman Svetog manastira Konstamonita, arhimandrit Haralampos i bratije u Hristu. To su za sada potpisi sa Svete Gore. U nastavku slede potpisi igumana i igumanija iz manastira u Grčkoj.